Eh bro, it's coming home ke? Ish. It's Yeah. coming home. Yes, this year. So, your favourite player and favourite team? Untuk World Cup ni, actually saya Brazil, tapi Brazil dah keluar. But this is my second team lah, England. Macam mana boleh jadi second team lah Second team sebab my favourite club is Manchester City, which is from England. So ni saya punya second team lah. Maksudnya ada sense of belonging lah. Ya, betul. Support City. Tapi City punya player tak ada pun dekat England. Stones. Ya, Stones. Lagi siapa? Stones, Mark Guehi, and then the new one, Elliot Anderson. Aha. Oh, yang baru beli. Ya, betul. So, your favourite player dekat England dengan City siapa? Actually is Foden, tapi sayang dia tak. Tak terpilih. Saya pun sama juga suka Foden. Tapi itulah, maybe ada Tuchel ada dia punya formation ke apa kan. Ya, betul. So untuk semi final ni lawan Argentina, your prediction boleh tak pergi final? Kalau prediction lah, I be optimist lah. Maybe 1-1 and we'll go to penalties. Oh, penalti ya? Ya, Dia menang. Dia menang. England menang. Oh. Saya pun fan England. Saya pun rasa paling kuat pun rasa boleh penalti lah. Paling draw penalti. Nak menang normal time tu Sangat susah. susah lah. Okay, thank you bro. So nanti kalau pergi final tu menang lah. Auto menang. Auto menang. Yeah. Thank you bro. Okay. Alright.